Evo ljudi, znači još jedan auto ispred nas, Fiat Panda 1.3 Multijet. Kao što vidite, znači dihtum stavljen, spremno, znači da se stavi glava na motor. Problem je bio, znači da je pukao lanac i zdrobio ventila. Tako da, evo ova modelova, znači kućište bregastih, glava s mašinske obrade urađena. Ovdje imamo znači lanac koji je pukao je odmah do spojne kajle, znači koja je spajala lanac. Eto, a nije se ništa posebno ni čuo. Tako da, eto o kvalitetu 1.3 Multijeta i o njegovim lancima. Ovdje znači nov lanac, šipka uljna za podmazivanje, nov semering, 2 klezača, španer, lančanici. Tako da, idemo znači u pakovanje, pa javljamo se poslije. Evo ljudi, znači stavili smo ovu prednju deklu, znači uzupčili sve. Evo samo par stvari, znači gore da vidite ovaj čep, znači skroz gore taj tu čep, tu znači kad stavite deklu stegnete bregastu, novčanik bregaste, ovdje stavljate znači ovaj što pokreće uljnu pumpu, znači sa ovim šafom i sa onim gore, znači stežete bukvalno fazu kako jeste, naravno pod uslovom da su alati, znači 2 alata gore u dekli bregastih, 1 alat, znači imate ovdje, znači skroz ovdje gore, ako se vidi taj klin što ulazi u zvonomenjača, na nekim modelima ima tačno ovdje dole rupa, na starijim modelima 1.3 CDT. Tako da stavljamo karter i to je to. Idemo dalje. Evo ga ljudi, znači 1.3 Multijet. Znači Fiat Panda ponovo radi. Imamo ovdje na kućištu malo curenje nafte, to moramo još da rešimo. Ali sve u svemu funkcioniše. To je to.